Meaning Julie man Jacqueline Kang Court, show more following our chaka gileba Julie, man the segment me can one gileba Julie, session me number 9, me number 1. A bit of a book me take what about Julie, me South Sudan, well Sudan, work away, moving around, mm, resettling Kamapat para di Sudan wala South Sudan ka kimali sila kere neighboring countries to Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania, Chad, Niger, Congo, nga gini. At the last session I geek kama nung road mo lulungani alubanga mi didinga ano jolo mo wajani ngo actually mo gibin kibodu mo kina ye gibina gi tum didinga gibin gishilo gibin gi didinga so better ka yinyo tell of munu researchers better ka yinyo ka tell of munu scholars me to ame luo gi scholars muni gini of course ge bi wajani didinga luo tu lubanga molongia ni ubi pero gidana luo pertie yal glo tingi pera gini marane adek na ario pakin me adek mo wani la luor ke ket luoni koma gibi luoni koma lango gini kuya no dong kaneno gimiro take over ka kwanya dingi gingongo gi len pa lango komando mo bi bero ngama bero chunye matek konne ruot pa lango ko kwanya dor pa lango gi jomo mere obino duo chen bot wane ene latina nyaka palanga ene ini nyomo wane apien ino ko ngama chunye tek ine ko ruot chani ino winyo latina nyaka ni so kuma kenyo wane ene ngama chunye tek ngama gnong twero lead nation group to ne so and no after one or two be better road nyoba daka ne di nyala lotini excuse me I wanna put you like give me one second. Okay, donc so comment nyo madaka anya halango ni latin parod mi langa yala ginyo la lutini latin chiel obero luo yala lunga ni la luo no ni beja down so chakani latin per ni luo like to be scared luo ni kenyo ne luo dogo ko we take over bot koma ta and we better road yala luo obi nyomo mona rea bene daka ma dit mi achiel onywalo latin luongo ni olum gimoko ni anyira ka daka mi ario onywalo wuobe ario ogedi mere ultima duong anyways so luo bedo ka ruling dano mar en ti en neno tie gi rieko para pi dano para pi len nono nyinge no ko ywek oweko nying didinga doko ruiny ho instead of wajane gin gitiedo group mi didinga ochaka wajane doko gin gitiedo dano pa ruot luo gin joka luo luo gin gumo joka luo luo bedo ka go gin maber ala giwor gidire kere yo dok kina dok nam en kapano giber yene mere dok nam migration ko jono chere yo malo yo Sudan yo Red Sea scholars give it a having scholarly argument man ninga ginge ko adil kama no dok nam tie ye jemo gite woni dok nam muno no dok and Red Sea pe chal port of Sudan ni pe yala mun kama no gitie ye jo palo ai dok nam obo hagen kuye so ana gik kenyo gana a reading
session makarani man kin mun ati go la woni obedo ka wajani ngoni dok na munu tie kama woni kasala ni ye Red Sea kuyo ye Sudan ye la ma kwana ni paragraph magi kere ni ngoni ni na mo tie mo no dong genaho ke jo poro ye la ditu gi mi luo kero dong pere ke jo poro idano kuya ke chamo bere pere kero par luo dong otumaga I think mira chagi endong paragraph okay John warning ngani and page 25 paragraph 5 chaka wajane nonga ikima ke dong odongo odonyo idok nam wagina chamo bene odogo pere bodano pero par luo otum waga en bene onyang mabeni en dong ibito pelok man rod dong oluongo lotino cho mere adek wageno bed piny kanyamo lok ma kwako ot or like a family conference lotino adek obino obedo piny idok pien buru parot ka ruor bedo kalok kwedgi la buru ma en wachone lotino nam chunyi chwe pien dano ma ochido dano ma ochido kabedo man giremo an dong awacho podwu ni miero ukwany lwak mi didinga wako ki dok nam kany utekin ikabedo manyien ma ruoth otieko doke bot lotino en opielo wiye piny en opielo wiye piny ika buru chi oto wako chut ing'e to pa ruoth lotino cho man adek otamo mi poko lwak mi didinga iye ariyo kit ma olumo bedo latin kayo en dong omako ke pawuone ka ochiro bot ajwaka wek onyut bore kabedo mene mabe ma miero en ite aye lwak ajwaka wacho ni olum miero ote dano ing'oma tie tung piny midok nam of southern part of the Red Sea olum okelo lok man owacho bot dako mere Amolo chi en okwero tam pa ajwaka ka en Amolo gikome ochero bot ajwaka mokene chi ajwaka man owacho bore ni ka ruoth olum miro chiro tung piny imiero pe aye en oto no pe en aye ote lotino mere okang gi excuse me okang gi demer pien to tie tung piny mi dok nam wun ki lotino mere wun ki lotino meri miero wu dok tung malo chi olum ka mere gi tam mere mi chiro tung piny en dong ote kome ito lok man okelo alar mapol kin ajwaki ariyo man ma ajwaki ariyo man dong otieko lar lok okang gi demer okwanyo wi lwak pa didinga mokene oter gin tung malo
kit ma ajwake pa min-gi owacho, gin owuoro chok chok dwe achiel ka gin i kabedo ma giluongo wi pacho nyo kabedo. Lok wi pacho gin leba chuli tien loke lutino ma odong ma kwo ing'e to pa wuongi. Ento dhano mukene gonyo tien wi pacho ni dhano ma odong nyo oloyo ki i lak tong. Okay? Du pa dhano ma ocero gi lum dong loyo wel dhano ma olubo ko okang gi omine. Inyim pa olum ki dok nam en onyumo dako matidi ma nyinge Lajilo. Lwak pa olum owuoro ma gin dok kwede tung piny kit ma ajwaka owacho ka gin oa i got Ojili Tekedi matye i Agoro ma piny. I kare ma gin kany chama gin owuoro kwede otum oko. Dhano dong ochako kwo gi chamo nyik yath ma pe oter kare malach koro chako chwe. Olum ma oneno ni ng'om ma tye i te got Ojili obedo ng'om ma ciko cam en omiyo chik bot lwak ni gin myero oger kany. Dhano chunygi odoko yom pi winyo lok pa Ruoth Olum pien gin bende oneno ni te got Ojili tye ka miyo kony maber ki tung cel gin obedo ka tamo ni lwak pa okang myero oto woko. Ma dhano obedo i te got pi dwe manok, lwak pa olum onwongo ni gin tye cok gi dhano jor olomorok ma giluongo muru. Ruoth Olum obedo gi luor pien en onwongo tamo ni muru gwok nyo obi neko lwak mere woko. Tye nino mo acel Ruoth Olum miro cito ka rwate gi lodiro muru wek gin onen yo ang'o mibedo ki kuc i kingi. Ci Lajilo dako pa Ruoth i kare ma chware owacho bore ni in miro cito ka rwate gi lodiro ma idok ot pa muru en okwero bot chware ni pi cite ento Ruoth Olum okwero tam pa dako mere en ocito orwate gi lodiro kaka mi muru. I kacoke man Olum owacho lok ducu ma tye i cunye bot lodiro muru ma owinyo lok mi kuc gin ochwako lok pa Ruoth Olum. Ma gin otyeko laro lodiro mi muru oyero lutino awobe mukene wek gin
ol olo ruoth pacho ikar mar luoro lumo i gang en oluongo lodiro kaka ka owacho bodgi lok duche ma gin obedo ka larone gi dano mimuro kaka achiel en owacho bod lodiro didinga ni ichoke ika choke man moro oye mibedo gi kuch gi lotino didinga ma podi dhano tie i te got lajilo onywalo lotino abich en onywalo lotino cho ang'wen gi latin anyaka achiel latin kae pa lajilo nyinge Ochola gino miyo nying man bore pien latin man onywalo onongo podi olum pe ogonyo tol chola pa wuone ma to i dog nam I don't know what that means. Tall chola hang on. Please drop your comment. Chik kwaro pa chuli wacho ni latin lacho pa onywalo no chik kwaro pa chuli wacho ni latin lacho ka onywalo inyim gonyo chola naka dwe dhano chako nyinggi achola ka latin man kono obedo latin anyaka onongo gin chako nyinge achola latin pa lajilo mi ariyo nyinge loru nying mano ochako bo latin man pien i kare ma mine ogamo ich tuo kado omako marach ma chwaro lum obedo ka kworo loru kweyo iwi kado pa lajilo wait what tuo chado not kado mano ie tie gi latin eri manyo lorune tuo chado omako marach ma chwaro lum obedo ka kworo loru kweyo iwi chado pa lajilo nying loru dong obino gi ikom loru kweyo pien kare gi kare ka lajilo kero woko kacharo en wacho bot chwara ten nyo ywi bora loru mana ye lok ma oweko ochako nying latin man ni loru nying latin pa lajilo mi adek ma en bene obedo latin anyaka ochako Kipwola Misfortune latin mi ang'wen nyinge Luo dogoto lum dogo nywalo latin mo kena ochako nyinge ben dogo ni Luo dogoto gi dako per matede lajilo so latin mi ang'wen pere nyinge Luo ochako nying man bo latin man mi po kwede
i kom kwaro pa didinga ma nen ni gin luongo luo. I kare ma Lojilo onywalo luo, Olum onong'o obedo gi tami ciro ka rare gi dhano kawuone matie i wi pacho duong'. En miro ciro kunu mi penjo dhano mi wi pacho ka gin twero dak i Tekiri ka ma cham cek aye. Olum onong'o bene pe ng'eyo ka en ociro i wi pacho. Ada en oduogo i Tekiri, an no aluongo ni Tekiri. I Tekiri ma nyo dhano mi wi pacho bi neko en woko. Man aye luk ma oweko en ochako nying latin mere mi ang'wen ni Luo mi po i kom kwaro pa didinga na nen ni gin luongo Luo. Luk man onya i kin lwak ma oweko lachien dhano mi wi pacho gi mi Tekiri oluongo komgi ni Luo nyo dhano pa Luo. Okay, still. Tie nino mo achiel i dwe ma mon dong otieko kayo bel gi i poto. Ki odigo chon Olum ochako wuoth mi limo dhano i wi pacho. En owuoro wuo gi ceng' pi nino abiro. Kulu ka oa i wi pacho, okang' gi Demer ojolo Olum gi jol ma malo tutwal. Okang' gi omine onong'o bene tamo ni Olum dong oto woko. Gin obedo gi tam man pien i nyim poke megi gi dog nam ajwaka pa Amollo owacho ni Olum ka omede gi wuoth mere yo tung piny ci en obito pien to tie i yo tung piny. Lakwena achiel dong ochwalo dwan bot lodiro kaka mi niang'o gin ni Olum dong otieko ok i pacho. Ci lodiro ma onong'o dwan man gin cut owacho ni Olum miero pe onyon tiene i di kal pa okang' ni kwanyo ka gitimo chik kwaro i kome. Lakwena man odok chien ka omiyo kom Naki Kolong. Wek Olum obed kwede i te tipo yath chwa ma tie chok gi gang'. Manok kany lodiro ogure i nyim abila madit matie i nyim ot pa okang'. Ka ladit achiel otero tong gweno i yo wek Olum onyon i nyim donyo mere i kal, Olum onyono tong gweno ka ociro
ochung' i nyim abila kama lodiro omere gi timo chik kwaro i kome. So sasa nobino gi wana no taho miduogo kin Johnny. Wek pe gimo tim en miro tim chik achuli wala chik luo pe wek pe gimo tim en kenyo. Malodiro otieko timo chik kwaro i kom Olum gi okang' dano mi wi pacho dong obedo ka penjo en weko wachi kit ma dano mi te kidi owuoro kwere i kare ma gin opoke kwere gi i dog nam. Olum owacho kit ma gin owuoro kwere wa kit ma gin obedo kwere piny gi jomoro milaro lok ma dok i kom kuch. I kare ma Olum it's long, but I'm gonna read maybe just one more page. Not sure I can finish it. I don't know what you do. Me are. Okay, so ikarma Olum otieko poro lok mere okang' bene o a malo ka ochako wacho kit ma lwak mere owuoro kwede i kare ma gin opoke gi dog nam. Wa kit ma gin ogero kwede gang i wi pacho dong kole duong'. Ki odigo mokene lodiro kaka omere gi yuk miribo kin lotino ariyo man gi odigo man bene Olum openjo dano mi wi pacho ka gin twero dak i te kidi. Olum owacho bod lwak ni ng'om mi te kidi be loyo ng'om mi wi pacho pien cheko cham. Dano winjo lok pa Olum gin pe ochwako tam mere ma miro ni dano mi wi pacho dak i te kidi. Gin dong ogamo bore ni wan wabedo kany ento ka lwak meri twero gin aye ma miero odak bodwa i wi pacho. Kit ma lok dong oduogo kede dano obedo ka laro lok mi dak nyo pe mi dak pi nino adek kulu. Olum ma oneno ni lok tie matek kit man en dong oyie gi nyim lodiro ni lwak mere aye ma miero owek te kidi gin obin i wi pacho. Lodiro pe oniang' ni Olum tie ka buolo gin. I kare ma Olum odok i te kidi en pe poro lok man bod lwak mere. En omere gi bedo i te kidi. Ng'e dwe manok lojilo dako pa Olum ogamo iye ka onywalo kwede wuode ma ochako nyinge ni Kup wala Kupe. Kup. Matien lok ni nyinge Kuko nyinge chope. Ochako nying ni chope. Matien lok ni cho megi dong peke. So kena Olum onywalo latin pe ni chope. Pini kare ne cho mamere peke. Otika dong peke. Okay. Nying man watin podi wano ikin acholi chopene. I think we have somebody named Chope in my subclan. Mi patanga mi pajok di acholi pide South Sudan Chope. So Olum lakin per mungkin monyolo Chope kini karena ni Chope nong la chuara jeraha. Okay, kari bed Olum bedo ite kiri kachiel gi dano mi moro wanongo ni gin podi luonge nyo luongo kom gini luo
dok dano mi tekiri ducu obedo ki mar wagen madit ikom olum. Tie nino mo achiel ikare mi oro lotino luo mi wi pacho ochiro ite kidi. Ng'at ma ochako rare gi lotino megi obedo lojilo ma nongo tie ka baro yen idi ngo liek matie chok gi gang. Lotino adek ma obino gi iwi pacho gin ode tutwal dok gin bene onongo tie ka nego gin. Dok kech bene tie ka nego gin. Lojilo okwanyo lotino man otero gin pacho ka omiyo bodgi chak dhiang' ma wach lokulu loluone. Wegin omari. Lotino omaro chak dhiang' ka oweko wang'gi oyabe ni tai. Ma lutino man dong onongo yweyo gin ochako wacho bot olum lok mi kech matie ka yelo dano tutwal iwi pacho. Gin bene omede giwacho ni gimokelo gin ni ite kidi aye lok kom kech. Olum ma winjo lok man en otamo cut mi dok ka limo dano mi wi pacho pien en podi tie gi chuny ni lwak pa okang' ducu miero dak ka bedo ite kidi. Wuot pa olum ma nyinge Luru dong penyo wuone ka gin twero wuot gin kwede iwi pacho. Ruoth olum bene peyo kwero lok pa latin mere. Lotino cho mi Muru abichiel bene openyo olum ka gin twero wuot gin kwedgi iwi pacho. Ruoth olum bene ochako tam pa lotino megi. Sorry, the last sentence ningo. Ruoth olum bene ochako tam pa lotino megi. So those 6 kids mi Muru gimero chero gi ruoth olum gi lotini pera kaneno jomati iwi pacho mi konyo gin first aid gin maybe mi loko tam tugi wege gina gibin gidak indi kuje te kidi kama chon check be. Yala olum oyobo pere mi wuot ka gi odigo mokene gin ochako wuot iwi pacho. Gin owuoro wuo gi chieng' pi nino abiro ka gino kwede ewi pacho. Dwe ma olum ochiro kwede ewi pacho nongo dwe mi kot ento cham podi onongo pe romo dano. Duond doki owuoro ikin gangi lokom lim pa olum. Dano mapol bino ka moro olum kachiel gi dano ma en owuoro kwede. Dano mi wi pacho bedo ka ng'iyo komgi chi gin onongo ni olum gi dano mere ducu komgi tie ma
komgi tye ma ochwe ento gin komgi tye ma ojony. Gineno lum gi jo two ma gibino kede ki i te kidi gichwe doko yala gin ma gitye doko i wi pajone gitye skinny gichwere bene gijony ma lum dong otyeko maro yamo gin dok obedo piny gilo diro kaka mi wi paco ka nyamo lok mi dok ot en obedo ka nyoyo ka nyoyo lok mere ni miro dano mi wi paco odak ite kidi kama cham tye iye mapol. Ada lum oloko tam pa dano mapol ma gin aye mi wot gi lum ite kidi. Inge nino aryo lum gi dano mukene ma oye dak gin dong ochako wot mi cito ite kidi. Dano megi woto ma kun gin dok kwede i yo tung piny. Gin bene giwoto wor gi ceng pi nino abiro ka gin oo ite kidi. Lutino luo gi lutino muru ma tye kany ojolo wel megi maber megi maber ka gin bene obedo ka joko cam gi dok udi acel acel mi amiya bot welo. Dano man ma obino ki wi paco dong ogero cok gi rwod olum ma oweko wel dano pa olum oloyo wel dano pa muru woko. Ma piny otero kare mapol lutino pa olum onongo ni ngom odoko ding bot dano kit ma wel pa dano omede. Pi lok man lutino co pa olum ocito ogero cen-gi ite kidi. Da ilok kom tiko gi tong aye ma oketo lutino man lacen ki kit ma wabineno i buk man lacen. I kare ma lok mi tong gi tiko okelo kuku i kin lutino i mwaka man onongo olum dong tye obwoyo woko. Olum dong tye obwoyo woko. I kare ma obedo ka penyo lodiro pien amiro ng'eyo kama te kidi ma lutino luo loko pire ni tye aye. Anongo ni pe tye ngat acel ma ng'eyo kama kabedo man tye iye. Ka aweko lacen an bene aye lok pa Onyang ku Odongo ma en ocoyo kwede i buk mere ni kabedo mi te kidi dano pe ng'eyo ento en obedo ka tamo ni ka kit man kabedo man myero obed tye i kabedo ma tin walungo ni Agoro ma malo nyo tye Got Ojili ma tye i Uganda.
So no joni kiti Uganda genage wala kiti South Sudan. Ga ka te kiri ki kine wi pajo ni ti dak nam yo malo dogo te kiri dogo ti yo pin o tere ni na biro mi woti tien. Ni the time to take kiri no ti agor ma malo ni Uganda. What do you guys think? Ka waje dogo ni lo mi ti ga kon kero lo tini baluo. So story mi di dinga okere dogo lo mi luo ka kon dogo mer gi lo mi ti kon. Are they trying to say that the dinga give loka the luo yala gin kon give loka the shilu ka lo mi ti kon dogo tin? Is it like that? Will the story come full circle? Lotini magi agi kum chan gi take kiri job lotini baluo ni. Kon gi chaka nation to in your group to the gibi bino shilu kingdom. Kagi chaka cat lo mi ti ga. I guess we'll find that con. Okay, so inge Muhammad nok maluak pa olum o tiro gero ka bedo gi itekiri wanongo ni kari bet wel dana mi moro pe duom chi mod wel megi omede ka lachien gin opuonyo leba choli ma weko moro mi tekiri odoka choli. So what do you think? Moro mun magi gakke gina tekiri gi jopo lum gine. Gibi bino do choli do because population to it now. Get integrated into culture pa olum ke. Yo luo wala jopa luo. Gibi ponye leba choli en ge tekiri kuyan. Gibi bino do choli don't go to jo moro en gibi bino do choli. What do you guys think? Dano ma odaki wi pacho wigi pe owe ikom omego megi ma odong chien wanongo ne gino bero kalim ikingi gin bene obero gi tam achiel ni gin duju dano pa ngara achiel mi mere gi ribo wat ikin dano ma tie iwi pacho gi dano ma tie i tekiri Lodiro omiyo chik matek ni lotino awuobe mi tekiri miero onyom lotino anyira mi wi pacho. Ka lotino awuobe mi wi pacho bene miero onyom lotino anyira mi tekiri. So this is how chapter 1 of Dumi Achiel ends. Otumkanye. Dumi Ariyo nyo chapter 2 kon chake page 30. Gi title mingo Achirimi Lobo Sudan. Achirimi Lobo Sudan. Ento atamani kon wabi fanda ni ngone elo tini luo munu magi kine. Ki agi te kiri ki chawa poga ki kini ni. Ki chawa yo kine tugi group tugi. Sub plan wala sub group tugi. Kon gi bere luo la ken chawa ki chawa kingdom tugi. Is that where Shilu ki chawa bino ni edo? Shilu ko chawa bino ni kini. Kadong wanana nyikangi, dumo, dimo, acho, ngangagi. So pingonin in the beginning of chapter 1, wanana ningoni, dumo gichi charo acho loko boro olum banya. I'm just curious. What are your thoughts and comments? You can find out later. 30 pages again of over 500 pages. Man? I just can't wait to see what happens in storyline. Thank you all for watching. Manjak Linikang Okot, Manjak Choli. Segment Mikwan Choli. My sister Alice Okot is not online, but you can follow her on Facebook as Alice Okot. You can follow me on Facebook as South Sudan. You can follow our Facebook page, Tiro Chaha Choli on Facebook, or even the Chaha Choli on YouTube. Please subscribe to our YouTube channel so you can stay up to date with all the videos.
Also, comment, share, like. If you have any suggestions or any concerns, send comments. If you have any comments about what I'm reading, leave comments on the video. Follow us on Facebook as well. Leave messages, share, like. Ako ay matek. I will start reading Do Me Ario, your chapter 2, Digi, tomorrow. Okay? Today is what, October 5th? Eastern Standard Time, 11 p.m. Well, day. Okay? Have a good night, everyone. Take care. Bye bye.